Abak amaranon king mumunang aldoning filing of Certificate of Candidacy ngening October 1, kinat muneng maluto ampong maputi, ing dane ning poblasyon Porac. Deti deng supporters ning tapang lusong tandem. Mamitbitla naman deting tarpaulin ning nanay party list. Tinagun lapamo king misa kin St. Catherine Church, iporak aspiring Mayor Mike Tapang at aspiring Vice Mayor Vincent Lusong ampo ding karelang 8 konsehal. Kasi ngayon lang po nangyari sa Porac history po ng aming bayan ay nagsama-samang malalaking politiko. Nandyan ang pamilyang Lapid, ang pamilyang Pineda, ang pamilyang Gamboa, pamilyang De La Cruz, ni Dr. Roger Santos po, si Maman Benco, lahat po nan, si Don Robert Digama. Marami pong nagsakripisyo sa daming ng mga konsehal na gusto pero pinili po nilang na tumulong na lamang. Kaya napakalaki yung pribilehiyo na kami mamuno sa aming bayan. Kalibutaran ning misa anyang dintang nema ning amanwang political kingpin ay Rodolfo Bong Pineda at atang ng Pampanga Governor Dennis Pineda at asawa ng Vice Governor Lilia Pineda. Tinukiya naman iti meglakad papunta king Comelec para king pamagpasa ng kandidatura ning grupo. Ang kandidato ko rito si Mike Tapang, yung buong team niya. Kailangan natin ng pagbabago. Atin Tapang Pag-asa, iniing babandera ng pamanalakaran Mike Tapang. Makapanahon niya kano iti uliing pangabilad na king kamarinayan ning Karelang Balen, pauli ning kontrobersya king Pogo, ake sangkutan da rin kasalunsungang manungkulan. Ngeni burina kanong linisan ni at pasibayong itasing balor at imahi ning Karelang Balen. May making issue tamong maragol, lapin po yung Pogo. Surugong mumunta ko karingaluwang si Babalen o karingaluwang bansa na laging sasabihan das itong Porac tambing derugong makaduglong Pogo. Kaya sabi datin po rin, kagrupo ko, sabi ko, di ng talang pag-asa. Kaya pin po, linuwalit ang slogan tamong, Poraqueño, atin tapa pong pag-asa. Maragulya pong maragulhamon, king sakali man pong itamong maging mayor na ning Balen, po, maragulya pong maragulhamon ini. Kaya pin po ini, titake care po, na king kasopan da po rin mga regula politiko, e ako po pamakarine, bang kanita po, at ang masana ning bawat Poraqueño, itang bayong pamanungkulan. Nung sakaling may palad yang miluklok pa ni Gobrane kanong mumuna ing transparency. Po kamo ken tungkulan dingega na ganan pera na ning Balen kailangan mabalula. Lakob yung po yung corruption keti. Ala pong pwedeng manyad, alam pwedeng maging protection money. Misan po yapining maging kadahilanan nito. Kaya nung misan may papasosola ring manungkulan, kaya andyang illegal ning negosyo, paluban de pa po keni. At saka ako po, matapang kulungob nung ating ko nga babalong warehouse o illegal activity. Gamitan kaya po yung pilido ko, karetang bagay para karing kanakong kabayan. Kumpormi neman kanoy Kapitan Lusong kemburi ng malyaring Tapang king Balen Porac. Inyanong lumput yang vice alkaldi, ibiye na kanoing suporta ning sangguniang bayan. Panukala lahat ng mga ordinansa na gustong ipasa ni Mayor Mike, lahat basta para sa mga Poraqueño, basta lahat ng Poraqueño ay makikinabang. Dalawang kamay kaming sumusuporta sa lahat ng mga ordinansa at mga proyektong kanyang ilalatag. Samantala aparte kempangan negosyante, dati niya namang manungkulan ni Tapang ang timong konsehal at vice mayor ning Balen. Megi niya namang board member ning Segunda Distrito. Kayabe Jenna Lumbang Parungaw, Lizen Morten, CLTV 36 News.